I na liang yung katayang saipung singaw si iya ka ni ka delimitation ko adang lek yang mu ajar apa su ne phak da yu phi ki pai ba wan gi de yong hajar wan percha gi ya ka ni ka delimitation ha wan percha ini ki pai ba untuk wa klem daw bon gi daw ka daw wa nang kong to I da yo I ka constituency la jong na du snem chejar des pa rupau nyao de wa da ga jing lek sitom gi wa he gi yong I dalipan gi mandali ut linam gi chaka sarkar wa chaka gubernur MK mi gawi ga sit MDC nei ba I to I jai bru ki wa pher na ki wa bun pok Giant Hills wa pher na ki pnar wa pher na ki war I to ki jai bru biate ki wa chong wa sa ha ka 27 pok ilaka saipung ta Haus nam arja cejar kendes pak ruhan nyau de da kila da ngau tok gi de gi ka sit awi rei tu por mem mani population hai tu por mem mani ki wa qualify u yo rei ka jing em kam yong ki jai u yo im ki jai bru de gi ka wi ka constituency ta la san phao da dunan ru haus nam da imi lane sngau chengai ni wa emi han la da emi tang wi sit la wa ye ya da ya karti ka dustur wa ye ra cha dis council ye em kam ta ka dis council hi mut ko ka hapo ka sik chedul upai ya kirit kiria upene pensa ya ka dustur karti ta ka jing le yong delimitation ini por penklek lagi man ko kuas ngau si pan ko I kuas ngau si nei ba itu por wa gi ka constituency kat wan ngau komen ngau chengai ki pai ba yong I tat hadu ya le gi ya kan ni ka state yong ka Meghalaya le I das ngau wi wada purom chwala ne wada chwa gi ya ka constituency gajing le bah yong ka state government gi yong I le ya ka ya ki JHADC yong I ai por APHLC upapun yung usike 60 MDC wan kong itu po tada ya snok tilang I move yo ya ka state Meghalaya da yo ile ka state Meghalaya da include apo ka state Meghalaya unto wa include ki bro I willfully support I ya ka movement uyo ya ka state Meghalaya ta ini pors ngau si ong lada kamni hilai ka delimitation lada pen flat degi lane pen chna degi kamu man ka imsuk imsai yong ile lada perkat yelu bhai ki pai ba yong I perkat yelu gi ong ki ka imsuk imsai yong ile ye ko ta ne ba munsin kai auri aura ju mi go haya knik sim lane haya knik lidar ta boy na gijai bru wa pher boy daw ya knik daw ya em kate ka jing ya pher adu kat nim pu em kate ka jing ya pher jing mut lane ka jing ya di sini te kwa yu sok ya kate imsuk imsain ga yong I te kwa ile kani ka delimitation committee ta usngau thu ko ijai bru yong I MK mi u exist kamu da exist I MK mi u roy upar ha kani ka district ka yong I ka wi constituency la da ong ki population te population na du chejar khendes pa nru phau nyao im tok ki wadap wa bon bro hadu kan ni la im tok go bon bro tala dapat ani ya geographical area la da compare vi yo kan ni ka clear constituency la ne ki wituan constituency I ke constituency yong I go hech phau cha la dapat vi geographical condition ai tai daw nga ong kerpa do ya ka delimitation committee kerpa ale ki bor wa hanen singau bha pensa penek ki ki cai bru ki yong I kamu man te ki negas ngi kamu ada UP kitu ki watap kitu ki wat sia la ne watap ki ona nong kli kam ka chnong rim ka nong chnong thme ka tangnu ka bam phosngi ka daistong ki lum sangan ki lum thari molas ngi ta warok itu chnong la da percak ki man ki lem ngau kwa ki wan sia ha ka constituency ki yong I ne ba ki la tip che ki kani constituency ya pher ka jai ya pher ka reti ka dustur ya pher I tin thele te ki lem ska suk ni nei tai daw nga ong ha ka ni ka negas ngi hearing
100%, 100%. Mulai tangi wila man kio percak tok 100%. Ngaliang sai pung 100%, kio wan pria le ya percak ki 100%. Nei tai dau to perkat me biang ki. Lane to pencina biang ki David upen nek ki kamu juk manhe. Nema ijai bru sai pung le ijai bru biate le na sai pung konstituensi MK mi wi representative. Boy le se boy mesti mengawi le klek ki kami representative le dau doi. Manda doi te ke riti ke stur yang ila boy dawir da boy wir nare te karuan te nga ngo dai bentau im ke jai bru lane ke riti ke stur yang i dang kami so kata dang kami representative ha po this council te upenek i kamu ju i tam to ta to pen klek lane to pen flat te nga ke kerpan yang nga te kamu ju kuat pai ba nga to sirdar saipung pertu yang ngajo siama tiang lai nak cinong lura telengba gini ke social media nga aku pentip caki delimitation committee wa ke sarkar Meghalaya UM Burom kamu ada penkre ini kamu na tain saipung kamu ada raya kandidaterik benai Julai kasur yang kepai ba to IMM kuai kejing ikle kamu ada pensiau hapo ga meeting hall la worok gitu gua pensia hapo saipung le gitu kinong nong kli le ki IMM siau hun gi kamu hun gi i kam kinong saipung hapo saipung elaka i percak juri kejing le yang ke delimitation committee kejing penyikle halor kate ka nongrim i dakut dorbari cisur sidur i percai ka draft yang ke delimitation committee di kerpat juri ke delimitation committee impediangi dalele la kajing penyekle di kerpat juri kamu ada pensiau hapok ke meeting di kerpat biang lengba ke social media yok penman biang kamju le ke sarkar Meghalaya chief minister UM Burom yok chimpia halor geni ka kajing penyekle konstituensi ke yong i sutinga aga nongkli wa ka saipung ka apo nongkli le kim em hun gi i na kliang yong i lem em hun ni alor te nong rim i woro inni na ka thain saipung halor ka jing jur slab le i ki pai ba le kim em hun gi halor ka te kuat penpau gi jing percha ka yong i wan gi na jingai le i neges ngi i heni i percaya jur kita kejing le yang ke delimitation committee sengau ba yo i kerpat juri yo penek biang kam guju